Wabusia attention TV ni o na sa attention TV ni dia eja wankasa wo somfo eko papa bi ni enende beja me gina ho me gina m da yi no wakan den no sabe kaneshi anasa circle for sisters CB awa ye radio olboko na edwuma nkomo anda mezere ba no anya asam ketwa yen nua ba na Mcbrown say yen nyina yet ni zina ena chede sinitwa ena yet ni zin ewo na asem wi so no eja ode no ho kobo UTV kakra na oye United Showbiz kama na me ka dem bribim na kasa interview bi a o grante na asem nyina o kan ni anye de ono akasa ne tam na no yes ne akasa na wa dizin na akasa ni sika sam de no onyi baw na mo be hye UTV no mo na nyame adom ohun de yes sisi ano odidi a o de bi sofo na dem ro be ya mpata akwo so obe ne bi na mu edi na asem nyina sisi anakasa wa botu na mutu nyina anye de sisi ano onye UTV fo onye hoto nkwanta ho apai se Saturday no se na owo nyina ye beka ya na antena egom for UTV United Showbiz debi ema sisi ano oye eneda enas okọ sisi a ose we fi UTV okọ media general no so okọ Onua TV what the sisi ano okọ enti sisi ano na akasa na Mcbrown na akasa aba aboano officially abaka de onye UTV fo onye hoto nkwanta wa pai nsisi ano owo media general eho ena olukodi ne dwuma kama na yi na Ghana fo bebre meche celebrities bebre wo nyina ho aba reactions ne de oni de oye bebrebe Ola Michael so krampo dikan Ola Michael ya owo Neat FM ewo ono so wo despite media no mo bi Ola Michael beka de sa nyame ye wadom na se obi so mu no de wusi bebi a wo yi ne mo denti na wo de na Mcbrown all of a sudden ijai despite media edwuma ne de to ho ene ko de ho ko bo media general iye de ma na ya nipa bon iye de ma na ya de ma ade a be yi waka ne despite media wo ye mo wo nyu on so enti no na che de roko lifi ho na akwa jibe bia ehwo de benya asomde ana de pa che de iye de ma na che de akoye nipa bon fo papa na yi na OKFM oye kwa Nkrumah tikese so ono so anopa bofu dwumedi ano so ota tinegom no so ono so no honwom na kwa mo bia ba kan ya wo mpa kire me obi be wu mo bia yeye ene wa yeye ma wi mi boni aya onipa nye enam bia so na homa husuro tede itete ni nyina na kika boma etomu de yes enwume nyina na Mcbrown na pempema so na je abai despite media me yesu so mu kakra ema sisi a obenfu body krampo no nyame aye wadom enye bi enam ho akaka kola shape na de guitar shape o tuetue mda man da ba di he shape na edeko media general ye da wase papa dayina ayiso Afia Schwar wan kasa so wani tia ono so de ensam cho ayifoma omma ensam no nkokwa wa mra on kan bi na me se teka na kasa no wa tetakra wo ne dam ensam obeka ni mu ehu Afia so de ensam baba ye sister Afia me bia wo bia mi chia ho papa na eteta no so no ofin fa na asam na we wuro bebrebe dam e na kasa kru bia na osi wutu na twe na kasa kru bia osi wutu na twe me so na nyo hwan aya ma nya dam adem je so la na pa bo mo na numusu ansa na wa fa wuye mate Afia so be kan o se na denti o so on ti ase de se obi ri fi media foforo na so ro different media oba na na si se wo twa mu t-shirt no wo twitwa mu t-shirt wa bobo mu duku ba wi wo di na Onua TV ho no wo di share no kwa kete no mu kete na ayi asafo manya sankito dress no papa bi ankrofo wo di na echi wo do kwa no Afia so no na so ni nyina ohwe na nyu ahwe hefa o se ma me nkasa bebre o sande na nama ya me girl into I don't want to talk much about nanama o ya no kwa Afia na nama di wan kasa wani tia o ya nyankofo pa onya asam ketwa me say Mama Samson ka Queen University Foundation mo dwumedi a wodi anyi de wo de gentle kakra wa je mpobwa kakra wa je su kakra sika kakra me kire nyama kakra nipa botum da ye no ho wa bo madina ko prisons wa ko ayi orphanage wa ko hospitals wa sanso wa ko street no do mo from a wo hia
mboa no na wetum wo za aboa mon papa na me ka se so Queen Vaccine no so ye odifu ba o obom papa gudu o shirado ansana weje mama moframa no enti moframa na nkasa mbo waka mama thank you dada thank you ni nyina no na wa so kra wo shira no ore ye kese bo mo za na fa na ma no e wo screen na se na enyi mo ndi kita ho di papa na obenwie wuye na mama Brown na asemi ni ye kodo aye ka ho asemi o onye media general afoko di nkomo na ko grantee interview kakra so onye Captain Smart grantee interview kakra na asema o kan wo interview nu a o touch ni kese pani de o se de o ko US o fi Ghana how to kan ko US no do US no na wo born return na oba Ghana o se na gro ko ni o se nentam kese pa a che de on pe de obeka ama Ghana fo atibi ena damedan oye ne da no onye Captain Smart obodo o say the master no ye na eyi ntasam kese pa no ye ne jew o kan na bibiri ye no na nde o re kan oye ni jesem o san de Nyankopon e hira no e mo fi adum mu na o lo kwa adum mu ampa so fi adum lo kwa adum mu ampa because despite media what the adum gware na nkasa o fi wo so hwe baby o san so lo ko na nkrofo bebre wo kasa na adentina despite media what you may raise with them na je ho preoccupy them na mo so ma asema me bi san de na sabi obi refi different place na wako different place sabi onye bone eduma ya ye da man not dem kokra de fia koku akrampo bakan de dem eduma ya ye o te the football ya bo Champions League ya sa bo supernatural league ni na ye da keka ho ni na ya bo left and right baby a wan ka sa hwa oye mo no na wan ka sa akɔhye na ye boko ewo ho na wan ka sa so lusua difom na lusua difom dem de wi ase no ote abrabo ni de man wo bo it's not for akura was sabi na it's na wade do nti se baby oye do ri ye yi kakra no mologogo mo kakra bi pa na babam na akɔhye o dem na he edumai ote o mamika will be so the attention TV duni ekua papa bi ni me da wase bebrebe